Opa danoi, deporraldi dizketan, eta Championseko partioan ostean, ligakoa tokatzen da. Eta azten Malagaren aurka dago. Erroa de prensa. Ez dakit. Handik ez detu lertzen zertakoan, ez hori. Erroa de prensa. Bueno. Jugar partido. Reala. Kamiseta aldatu, bestela hau, naranja, eta beretuko ditu jokalariak nekatuta eta nola dauden. Ondo xamar daude. Beraz utzien goitut. Eta jarraitu ingo dugu. Eta berba zeiten dugu, Championsekoa empatatu egin genuen. Realitatean Leverkusenen aurka galdu, azkeneko minutuan, baina bueno. Aurten ez du maten denboraldi honik izango dugunik. Atzo ere galdu egin genuen, Rayoren aurka, así que... A berba. Jode, hasia katza. Eskerrak inigori. Antoine. Fuera. Bai, garbia zen. Eman ez dio da, buruz rematatzeko. Xavi. Forago. Bai. Geski indet pasatzean. Gero kontu datu nahi segituan. Jokoz kanpo zeola. Uish. Dauka jarrita, jarri nun, Realan partiduan, presentatzean nin jolasa, jokalarea zelaira hartetzen dienin. Realan nin noa jarrita. Eta oendik oso baixo entzuten da fondotik, baina ari da jo. FIFA 14 ordena jurako bentzet, bug mordoak enerten da. Beste bug bat da, beste partida eta inez jolazten konbierteten profesional edo delakoan, jokalari bakarra kontrolatzen dezunean. Etan, dago bug bat, ze noizeamen gertatzen da, partidatan Bueno, esaten egin zena, bug bat, egindako falta guztiak tarjeta gorria ateatzen dizu. Bai zuri eta bai kontra joei. Tarrokoen partida baten horrela zita, nire taldeak bost gorri atea zizkigun, eta bakizute 6 jokalari irikin ezin dela jolastu, eta partidua galdutzat eman ziguten. Eta irazten ari nintzen bat eta utz partidua. Beraz, bug hori baldin maukazute zuei azaltzen mazaizute, egin behar dezutena Alt F4, bueno, nik Alt F4 ordena joan, baina konsolan bazabiltzate itzaldu konsola, sartu eta berriro partida hasi.
encanta la capacidad de desborde que tiene este hombre. Tiene un talento increíble para las jugadas individuales. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Pelota para Xavi Prieto. Sergio Sánchez. Ojo, es que Markelor. Ay. Mira, Rubén. Eskuitik ari zitziten eskintzen eta pase albuko erdiko aia egiten dio. No le ha gustado nada lo que ha hecho. Creo que ha conseguido sorprender a la defensa. Eliseu. Carlos Martínez. Markel. De la Bella. Griezmann. No ha conseguido controlar el esférico. Bandatik desbordatzen handi mordoa kostatu zait. Eta karo, egun hauetan zean ibili naiz. Hori, modo konberteten profesional o jokalari bakarra kontrolatzen zuen era hortan. Eta oain pixak kostatzen nahi zait. Talde guztia mugitzea. Zekaroan delanteroa naiz. Orduan, defentsago lanak eta zeak egiten ditu, ez? Orden aioa beak egiten ditu. Kaso honetan eugen behar ditut eta... Ez... Xabiri man diot. Pasatzeko. Falta, oain bai. Ai... Falta. Vamos a ver qué pita el árbitro. Una tarjeta un poco rigurosa en mi entender, no sé a ti qué te parece. Jode, horregatik falta? Rigurosa, la entrada no era para tanto. Se aproxima otro futbolista, podrían intentar una jugada ensayada. Jode. Bela nahi nuen aukeratu. Aukeratu iskit beste jokalari guztia bela ezik. Charlie. La jugada muere de nada más nacer. Rubén Pardo. Griezmann. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para... Epa. Pelota para Xavi Prieto. Gran ocasión. Gol. Bai, bakarri zeuen. Gustatu zait ospakizun hau. Bai, bakarrik ikusi eta irretxo behira bakarri zijoan eta zentroa. Eta errez buruz. Ezkerrak 45. minutuan. Se abre el marcador 1-0. Señal al electrónico. Tisoni. Gran entrada, recupera el balón. Oan ez dezatela, bale. Ezaten itzen ez dezatela golik sartu entzet deskantzuan aurretik eta... Bueno, bat eta utz. Aldaketak egitekotan nengoitu Xabi Prieto bat, desenten ekauta dago, eta Griezmann amaria tarjeta horia daukalako. Baina haindik itxoin.
Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Qué bien mueve la bola. Mugitu. Vela. Talka indulako beste jokalari batekin, bestela. Sergio Sánchez. Portillo. Santa Cruz. Se la quita correctamente de los pies. Pelota para Xavi Prieto. Iriki bestaldera. Viene el balón. Carlos Vela. Ez, nori pasatzen dio? Agerretxe pasatzeko man diot. Eta baina ez inguru hortara ez, bestalderaino bueltatzen pasatzen du. Epa. El balón queda suelto, lo pierde. De la Bella. Behaiek aurrelari ezik, Roque Santa Cruz ezik, beste guztiak baloian atzeti zauden, Ha sabido trenzar la jugada. Atakatzen nahi nitzenean. Hay que trabajar más esa conexión de pases. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante. Ah. Salta la banda, salta al terreno de juego. Behaiek galdu egin dute. Griezmann. Oh, zeona, hartu. La jugada tiene mucho peligro. Puede ir dentro. Baina zio, agerretxintzazuan da pasea. Belariz. Se ha marchado a la esquina. Igual fortegi eman diot pasea. Agerretxek hartzen bazuen, rematatu eta zeurunek goltzen. Bueno. Pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimos para intentar al menos conseguir el empate. Horrela sartzen de gola eta... Aldaketa bantxe ingoet. Xai Preto ja, nekatu antzea dauta. Xai Preto eta zurutu zazartukoet. Eta urrengo izango Griezmann kendu eta Txori Castro sartzea. Eta ero azkena ikusikoet. Zein izango. Controlar un partido que no se les puede escapar. Sí, han pasado un buen rato Manolo dando instrucciones al hombre que va a entrar ya al terreno de juego. Zerreko pare zeurunil des... Griezmann. Ai. Venga. Ez... Eliseu. Hor nire erraro izen da pasea eman diot eta enion eman ber. Geleri. Santa Cruz. Bien. Emanuel corri. Ah! El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Eliseu. No quieren dejar pasar. el Bien, balón. Zuru. La presión del defensa le ha hecho perder la pelota por la línea de fondo. Íñigo Martínez. Griezmann. Devuelve la pelota. El balón queda suelto tras esa entrada. Griezmann. Ufa! Está jugando con una garra increíble. Así me gusta a mí los tíos. Rubén Pardori utziko diot. Ya ha marcado un gol, pero sigue intentándolo, buscando más. Es todo fuerza y ganas y espíritu combativo, Manolo. ¡Qué rápido ejecutó! Ix. Despeja sin mucha seguridad. El colegiado pita fuera de juego. Bai. Jokoz kanpo zen, eta askoatik. Clarísimo. Ze minutu da, 73. Griezmann aldatukoet. Aunque Markel ere... Beira, Griezmann utzikoet. Griezmann azkena izango da, eta Markelen partez Granero sartukoet, ze... Oain irazten noa eta... Erdi aldea bentsat, indartzu izan behar dut. Ambos jugadores parecen cansados después. Gutxienez bate utzari Sin duda, egun usteko, ez? pero en el banquillo se ven caras de satisfacción por cómo va la cosa. Aguirreche. Ah. Carlos Vela. Ah, Le
Man... gran ocasión. Por cierto, manona aktibatu nuen, Así que amendik aurrean manoak egon daitezke. Ah! Ez zaila zen hori, zuretutzen zat. Mira, mira Paco, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Providencial anticipación del defensor. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Horrela baloia galtzea arriskutsa da. Bien, Rue, ego Granero. Aguirreche. Ez ba. Corta el ataque del rival. Quedan 5 minutos y la diferencia es solo de un gol. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. ¡Qué gran Golazoa. Granerona. Robotan nahi. Eta bita hutz bien. Eta baina aldaketa denbora galdu eta... Earki delabeiak ondo utzi du, pasea, kontrola eta barrura. Eta aldaketa ja ingoet. Griezmann aldatuko eta oso nekatuta da eta gainera... Epa, ez Jose Angeles. Txorik azta. Oso nekatuta da eta gainea... tarjeta horia dauka, así que... contento con la actuación del jugador. Más bien se veía jugando con 10. Sí, además había visto al árbitro ya amenazarle con la segunda amarilla. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Rubén Pardo. Ez, Granero hori nahi nion pasatu. Jugador. Pacheco. Ah, Camacho. aurrera. Naiz iristen. Bueno, gutxenez porteritik urruti. Portillo. Vale. Baira, zita, partidua bita utz, Malagari. Agerretxeren gola berro eta ostan eta Graneroen alaro eta ezortzian. Rendimiento excelente. Eta, beno, hemen lehenengo gola, Belaren zentroa eta Agerretxeren burukada barrura. Oso bakarri zioen. Placer estar con todos Hemen geldialdia, Uli Caballeroarena, Belaren disparoa. ustedes a todos. Agirretxerena langara eta gero kanpora, bolea. Hain himnoa. Eta Graneroren gola, kontrola. Eta espero etzuen aldera, porteroei. Eta hau izan da gaurkoz, jokalari honen Antoan. Agirretxere 8,1. Eta bueno, nota honak egin, Granero ere 8,1. Eta behiratuko den momentutxo baten klasifikazioa nola guzen. Bueno, urru partioa Bartzelonan aurka, así que ez da partio horrexa izango. Eta beno, bigarren noaz, Madridekin empatatuta. Eta Osasuna 3. Barkatu baten bat Osasunakoa baldin badago, baina Realare bigarren jotea arraroa da, baina Osasuna 3 joatea. Eta bueno, hemen utziko deu, garkoa hau izan da, espero gustokoa izan da, komentatu, eta ale, urren arte!